Тарифи Титова, сей хона новостройка ойдиjon akajon $61,000. این خینش فقط دلیل جان التر میکنم و یک تا لایک میاد. من ویدیو обзор саркам бед оператор как положено адар даромад прихожка сар мекуне. Дар он дам прихожа мизонаш калон ака холчашсиз ойдиjon akajon. Дар он даги дам худ шумо худagi бери раздали санузол оператор бед дегите мумкин joyzoncha унтез рахмина полный hamma sharoitimiz полный kafel shuysiz. Menja раздали санузолcha ойдиjon akajon полный kafel shuysiz. Yakın xonemo bedski дар он дагите дукасы mebelcha ойдиjon akajon. Любой хинешпа пультошка düşsüz yani bence ventilatsiya çeşemez. Mana degite mumkin polni gap degish mumkin oydijon akajon این خینش faqat dalil joni o'tirmamush. Xo'sh. Diyem xona o'shsiz yani spalni tarafini medirem. 9 spalni ortopediskiy matras ko'chononkaga triza Şifanel zona, termozona, televizor josh polni gap degish mumkin oydijon akajon. Xo'sh. Zalni medirem, zalam juda ham zo'r kalon aka kompaktni joshsiz konsole televizor мягкий мебелча как положено интерактивsiz кухни если чоба раздвижной oyna kagetona mumkin oydijon akajon. Холодильник смеситель, газ-плита, вичка, ko'chonga kitiriza hamma sharoit has xo'sh. Informatsiya xona ifonam adres shuysiz Titova, texnogazol zapravka to'rigesh, ya'ni ulug' suymoy domashpi shuysiz. Kvadratli xona shuysiz 62 kvadrat, narxi Husayn akamno $61,000. Pasma nomer telefoningiz aloqa bironlarga oydijon akajon 7 etaj dom 8 etaj bo'lsa, liftda 25 kor mumkin. Aloqa bironlarga dalil jon alternativ. Salom.